Hello guys, nongeye kubasuhuza mumeze gute? Amakuru ni meza. Nizere ko mumeze neza, mwebwe mudukurikiranye kuno muyoboro wacu wa YouTube channel. Tudatinze uyu mwanya tugiye kuba twarebera hamwe application cyangwa se VPN iri gutanga megabytes z'ubuntu nawe ukazikoresha nta kibazo. Hari application nyinshi cyane bagiye bakomeza bakubwira zitanga megabytes z'ubuntu, ariko uyu mwanya nkuzaniye VPN nziza cyane yizewe iri gutanga megabytes z'ubuntu, ariyo iyi ngiyi niyo VPN irimo itanga megabyte. Iyi ngiyi niyo irimo itanga megabyte. Rero urasabwa kureba akantu ku kandi kugira ngo ubone uko bakonegita VPN y'ubuntu. Icyo usabwa niba uri mushyashya, ibuka gukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo tuzaye tubana umunsi ku wundi. Turaza dufungure connection zacu, urimo urazibona, uraza fungure. Niba ari Airtel uraza uyifungure, ngiye ndi gukoresha Airtel. Uraza ufungure connection, nurangiza uze muri application yacu ngiyi hano hasi urimo urayibona. Turaza tube twayinjiraho, uraza tuyinjireho. Nituyinjiraho turatungukira ahantu hameze gutya. Icyo turakora rero, kambanze mbasobanurire ibintu bigize iyi VPN yacu. Uraza hano hambere ufungure, uhitemo, urebe ko hahisemo gutya. Nurangiza uhitemo ibihugu wemezeho ahangaha, iki gihugu kimeze gutya. Then wemezeho the random server special one. Hano hasi niba ari MTN cyangwa Airtel uyirebemo, urebe n'aka kadarapo k'u Rwanda. Nurangiza bimaze kwikonegita aha hantu birabara, ndetse n'aha ngaha birabara. Aha hantu birabara. Niba biri kubara rero, icyo wowe uri bukore, aha hantu, aha nanone, aha biri buze kuba connected. Nyuma nanone nibiba bimaze kuba connected, aha hejuru ahita uhabona agafunguzo. Aha hejuru uri buze guhita uhabona agafunguzo. Aha hejuru urahita uhabona agafunguzo karahita kikonegitaho. Kurikira witonze wowe gusa urebe ukuntu tugiye gukonegita VPN yacu. Twagiye rero, tugiye guhera hahandi twuzuzemo. Aha ngaho uraza wemezeho ahambere, ushobora gusanga hari hemejemo aha ha kabiri, hari hemezemo aha, ushobora gusanga heshi hemezemo aha ngaha, tuza wemezemo hano hejuru. Cyangwa nusanga hano hatariho, urareba ahantu hari aka kadarapo, hari na rimwe ariko hari aka kadarapo, uhite wemezaho. Twagiye, uremezaho rero, turemezaho. Aha ha kabiri naho twagiye, ngwino ufungure aha ha kabiri. Aha uhitemo simukadi. Uraza niba ari MTN uri buze kuyirebamo aha ngaha, urascrollinga urebe aka MTN aho kari, uraza ukarebe aka MTN niba ariko wahisemo ngaha ahantu uri bugasange. Ngizi izi MTN zose uzifungureho urebe ko birakunda. Hamwe ni limit, hano baguha mango giga enye, hasi bakaguha bakaguha megabyte 200. Urahitamo rero hamwe niba uri gukoresha MTN. Ngiye ko yanafunguye kuri Airtel, ni nayo nemejeho ahangaha. Ndaza Airtel ni iyi ngiyi, turahitamo iyi, urimo urayibona. Rero turaza duhite twemezaho ahangaha, aha hambere turaza duhite twemezaho. Niturangiza tayari bibe birabaye, tugiye kuba twafungura iyi VPN yacu. Turaza duhite twemeza hano mu kano kazero handitse start. Aha hantu handitse start duhite dukandamwo, dutegereze. Turategereza. Hano hejuru imibare nitangira, urabona ko itangiye ibara. Hano bibaye connected handi naberetse.
aha umu hagati handitse gutya ka gafunguzo nakubwiraga ngaka hano hejuru. Ya urabona ko amamenyesha atangiye aza. Ya ngaka ka gafunguzo nababwiraga, urabona ko birakunze. Urabona ya mibare yacu hano nayo irimo irabara. Iyi ni internet rero turakonegise birabaye. Ya wowe niba uri mushyashya ibuka gukanda subscribe, kore kunzogera usangize ndetse iyi video ku nshuti zawe nabo babibone. Ya ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, muhahe muronke, Imana ibarinde. Ciao ciao.